Slučajevi sezonske gripe, koronavirusa i morbila registrovani su u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema riječima doktora Sanjina Muse, voditelja službe za epidemiologu zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, nalazimo se u visokom intenzitetu aktivnosti gripe, a i koronavirus je kontinuirano prisutan. Nadzor nad gripom počne u oktobru, početkom oktobra. Mi tada već pratimo jedan indikator koji se zove bolest slična gripi, odnosno koji je vezan za posjetu ambulantama obiteljske medicine, osoba koji imaju takozvani taj sindrom bolesti slične gripi, koji ide uz kašalj, visoku temperaturu, bol u grlu i tako dalje. To su ti osnovni simptomi. Kada je riječ o aktivnosti gripe u ovom trenutku, mi već evidentiramo da je prijeđen taj epidemijski prag i da se nalazimo u visokom intenzitetu aktivnosti gripe. Virusi se prate i uspoređuju sa prethodnim sezonama, a kako je Musa kazao, aktivnost oboljenja je veća u ovom periodu u odnosu na isti period prethodne godine. Aktivnost je veća u istom periodu u odnosu na prethodnu godinu. To nam je jedan od tih parametara koji pratimo. S tim da je vrhunac aktivnosti gripe, epidemije gripe je obično sredina drugog mjeseca. Znači, taj trend je u porastu i on će ići otprilike, tako vidimo i uz prethodnih sezona, da on svoj vrhunac doživi sredinom drugog mjeseca i onda krene da pada. Govorio je i o slučajevima koronavirusa u vrijeme sezonske gripe. COVID je kontinuirano prisutan. Znači, na ovim mjestima kada je testiramo i počeli smo, recimo sada opet na Sentinel mjestima od 10. mjeseca i imamo kontinuirano potvrđene uzorke. Međutim, ono što je karakteristično sada za njega je da on se prije svega puno manje testira u odnosu na samu pandemiju, kada je testiranje i izolacija bio jedan mjera kontrole. Sada je on dio, ovog sindroma bolesti slične gripi gdje prolazi neprepoznat među tim sindromom i zapravo puno se manje testira. Govoreći o zaštiti od gripe i koronavirusa u zimskim mjesecima, naveo je da je jedan od razloga zašto je upravo izražena aktivnost ovih respiratornih oboljenja u ovom periodu taj što veći broj ljudi provodi vrijeme zajedno u zatvorenom prostoru gdje je lakši prenos ovih oboljenja. Prema njegovim riječima, po jednoj sezoni procjenjuje se da se, kada je riječ o gripi, zarazi između 5 i 15% stanovništva.